Limno ke South Africa kemat ke Canada hak round of 32 datang Shikol. Bat kedang dairu kesin ke beningkong ya ke Canada hak World Cup bahkan poi ke round 16. Bat ke Canada hak round 16 kan se kendu pyrshah ya ke Netherlands lane pyrshah ke Morocco. Kumta ki tim Afrika tang arteli menta kibala dia banlim ka Tunisia kibala limno hak group stage bat ka South Africa kala limno hak round 32. Kibilang sak menta kidai ke Morocco, Ivory Coast, Senegal, Algeria, Egypt, Ghana, Cape Verde, bat DR Congo. Bat menta kamit hak pos prusteng ke Brazil kan sekun pyrshah ke Japan hak round of 32. Bat ada ke Brazil lane ke Japan kapan job menta kamit hak round of 32 kumta hak round 16 kan sekendu pyrshah ia ke Norway lane pyrshah ke Ivory Coast. No senjang Neymar jar hadu iwei $1 million syak sarkar Venezuela ban yara petilanot kibala syakta hau jumai hak teikarui. Bat kajing no senjang jung Neymar jar kadai nagam takabam kadi ki jankinep nagam tajung baro kituk belangat hak ni kalanot kajing jinjar hak kajing ki jumai. Kebala penlong ru ban yabriu palat hajar ngut kepada kajing jod jing jular ke syirkai tam jong ke Venezuela. Na kajing kiu jumai wahe adu kumban new poinsan magnitude hak arp saw terjun arajar arpon riu. Kumta sai sin pat pau kakam isynei jong Neymar jar ban yarap ya gilanot. Bat kane kadairu kat gum ka kot kubor jong ke Venezuela Sumario. Hakilai teli ki jileka jong ke Brazil ki baladep hak group stage Neymar jar layo ban mi madan tang kumbak khatsan menit pyrshah ke Scotland. Bat ngin se pej menta kemit kat no menit Neymar jar unyo pan mi madan nakamta ke Brazil pyrshah ke Japan hak round of 32 kabadai ru kan knockout stage na markat kum na kejing kren jo Carlo Ancelotti ulapan paru ba kejing yo Neymar jar kadai namar umpat jo yasim menta pura hak training kumbale ki weipat ki rang leka jo Brazil. Ke Brazil kat kum kane ke bracket lada kan poi hadu ke semifinal bat kum juru lada ke Argentina kan poi semifinal kumta ke jia kendu jeng ke Brazil bat ke Argentina kan dei satat hak semifinal. Bat hak round of 16 ke Brazil kala abni kendu pyrshah kan Norway lane Ivory Coast lada kan poi quarter final di tim kebala pandia kendu kidai kum ke Ecuador, Mexico, England, Congo DR. Henry Kalintiyaj syaka final nakamta ke Brazil hakan knockout stage kandai nadu menta kamit ke round of 32. Kumta gijilekai kidai ki mendia khajban nadu menta namar kladai kerai ke bakut. Lada lim haplej phaying no bat lada job dang yo rungpat syaka round of 16. Kublai sibun.